Central Jail tang ten David Sailo Memorial Football and Volleyball Tournament an siam don tiin lalring puiral te kol ni hian aron posa voini som tlaruk hian Central Jail tang te mamo chi sang sang thil pek te kanzuk lana David Sailo ni an rin lelpo jail tang ho tu tenen kanzuk moa an lo hlim tlang le maya an mel po mo nom khop mai sport coach kanzuk pe a jail tang shoi tu tenen lom takin an donga an lom hle ni ti an mel tangin alang cheng hle mai jail tang ten David Sailo Memorial Football le Volleyball Tournament an nei du thuan soine pusheta changte in kan Chief Minister hi kota khin the ani tinaron posa eng thunge ronzia an chirau taila hei kan siam chu a siam voi khatna kum khat empo ala siam main law court witness boxa statement petorin ading vetarun mai ani mo eng tiare nge he boxa hian kan siam hi adin ve o eng kesa nge khoi kota nge tila kan shed ve sielo Honorable Chief Minister Chipi ati Honorable Lau Chau Vio Palange Mizoram CM ni tir lau shim kha nikum top intlan boro ka khachuan commission ve ber nin keima zok chu commission a chuan ka fel ta sia tiaron CM chho tak sia chuan eng emo mission nei chho te po atul le ma na tinaron saine ke point phunglung dawin ser chief CM je korta fall affidavit kesin kan CM pu hola kha a CM voi nga na to khan kan king ve rup khania a CM voi nga na toblam kumsang ni sompriat lei hol vela khan ser chim CMJ kota witness boxa darkar khazet anding run mai khachu a case file tu tan po an chirom rum mai mole pu hola lul chia ka shet pha kangai san le lin pha ania pu hola case pe khachu Representation of People Act 1952 section 125A noya nien ashem na sangber po 6 mun jail tan emo fine emo chawani minor offense ang ene hei kan pudu hian kota witness boxa CM ang dinrun jingjong reizonga hian kan pu hola hi akhum war palang ti chu ala omve that chu em chu thlingsu se CM minister anga ramle nam shroi na hi chutia han ilulin na chi emo picnic style puar so chem na chi ani lo ti hred ve ka tha mo phun sang tak keng sumdong thinlung ni lo missionary thinlung puwa ngai tlom le ti tak mewa tho chi ni ti hi voina kan minister rol tele lola minister le zel tur te point lo shelok se chutin kan ram le nam adam ngayang le tin soine ni puilamin milo hre sakve tora ka du lai ber zogero chu kan MLA minister rol te hi an office chel chu zomin sangle ma se civil society member keini misatli ang thawin court lam judiciary at suan an turuburu biglaw an kin theite meu legally they are all very vulnerable as well ti shetur za tak chungin dan angin iking theive thoni o tina soine lalreng puiral te inti hianin voin chu general te ka zukan veange fake account boy pui reng hian tun tram chu kan mangzo don ani mel thlat mai tinaron soine pikhe chu Central Jail alu mani chiami ani thlak pakhata kan muai khanin a cher chot khop mai jail alu don meu chuanin aril ru a ha ro ve vio te poni mai theine puduan defamation case file chan he defamation case file te hi nola du lot wanga dor pui JSC ten an man tia puna le si mui thlong rala mi pakhat thi thuwa in thlan dona tlangwal usrangan tol that ang hiela alo puna te khan ne he case ala kalme ka wangin kota pudoma hian evidence ape ka ngaya akalani mai tiron saya mi pakhat hianin dot ma pu tu te hi MNF ho anluni forzel nia heng fake account mangle dot manga pudoma bei tu te hi MNF mi le sa anluni forzela kan thian dan shemite soidan phei chuan heng pudwa dot manga bei tu ho hi kota MNF ukil ho ten andu sakin an boy pui thin an tile zel pudoma le jet pim party in David Sailo khinglo unnai David Sailo man case dota ama pu ming chat wanga puri chatwal mangaya defamation case a thailuna case ane amman ta ka chuan RMS le noi som pani chungchang te kha anlo hria a bang phena tanglo chuan hoi chi reng alo ni lawani kha an hre tangin MP election don nei te a David Sailo hian puri chata hi mitam tak bum tu tin alo puwa heta mitam tak bum tu ati na chungchang hi mamko case chungchang kha ne eru case che thin tu ming thatak special judge Dr. HT Silarin chana khan mamko imbum na case chungchanga thuse tu zongjong le ai nam noi te afin fevek to lai le
thil sol ti tu te a hrem to laya thil sol ti velo kota po khintel lo purichata alo beidi to wang khan defamation case a file ta ni kha mi pa ngai tan defamation case kha file lo chi ani love MNF mido he ho bok chu dot mulom langle ngal mai tur midang va bei hi MNF ho hi politics game anti mi zela dota midang va bei hi poiti na chete ma an nei lawa an than han pui to ani ber hi an game ten omle thing takhe tun thleng hian an laban san theilawa Mizoram mi pui bum la tum ve lo thin ani hi Mizoram mi pui hi minwangai mol ve ti awl thin khop mai ti na post pa hian ron ziak ani pushe ta changtein overground David Sailo lo pungthur thuru le ti ron posa ekan David Sailo tuna kan thren pa general te ro hi chu kati David Sailo alen thei chelo alo ni verang thei bok police lamin an che David Sailo choria law court lamin an che David Sailo ve don nge don lo ti ero ala chiang chho thoi tura ngaila khesa hian mi pui lamin kan hre thiam dan level azir le kan check mil zongin ngei dan kalo nei ve thai kan ngei dan pokan sei ve ngei thei turani amaro chu court lamin an boy pui to subjudice ani awangin court thotluk na loin influence thei zong emo ani shem ani lo shem thilati sol shem emo solo shem lo ti pung kha court thunei na ti bong ba rong zong puwa ngei thei ani lo chuan kan nui toi tak ve thei tho ti ero chu social media user ten lo she fur ve khiawila tun truma kanon seitum tak ero chu mizo Christian ten thudik emo thudik ninge ya kan shete itan ngam thinang o tum khat chu ka pa hian khor ina thua soivia amma thu seitu miti chung te kaushan loina upa khan kaushan bel bol hi atha ne hei an ni chung po mer thei tak ni ma se voinia hian a voi tu tam tak ron kalin kan voi ro pui hlea hei hian chung ko a kaushan an bel hlat wang ani an ti kha an lo hel deuh ani mela kapa kharon ding chawvia kama thu soi khan dot thu bel chen dol lo hoi tekin ron se ni kha atibol phota hei kan mi ti chung ko te hi mishing til tak chuan an ra thei nge mai an kaushan phai chu Mizorama kaushan te ber pol an la ni zoi an kaushan bel bul hlat awanga heti taka mi pui lamin vuiro pui kan ni lawa zo thlawmoina awang leo zo kania mizo khotlang hi chet to nan chuan a thlomon thlak em renga abikin keini serchi phai chu chiat nia kan thlom ngai fal hlel homa thudik tak zok chu kaushan engpo bel bulila chumi pialama chuan pathian bel bul hlathi a fu ber abikin mer thei zok te tan phei chuan pathian huang chunga om thlat tur tin toy te in a saivia a thule me ni ome abula thu athu sai uluk takalo ngai thla kaushan lian zok upa khan pukap nu na chu ifakom ngot mai udik tak tak hi hoisen deuh deuhin isoi mi mai zela intipolai bol deuh taka alo tui ni khan kapa chuan ngoisan ve tamai lo chuan nang ni alom fakom do chiang bang in hriate po hoisen tak takin in soi mi ngamania adik tak chuan mizo Christian te chuan thudik te chu kan soi ol chamai tur ani hrim zoka kati zong khani le ri photselai nge dante comment section na ron sei le donia